solok na inian ba maluk sira hoti na bene bede hanu maluk timor wan sira ia rei timor lorosa no hanu maluk timor wan sira ia mundo reklaran tomak liu ba imsa na vema ki ha mundo tomak ia na bene bede imi hava imsa na vema ki estuda imsa na buka serviço imsa na vema buka moris ani benção tumba imi hoto hamut falou hau am Venâncio da Costa Pereira e o programa dia maxoin hau jesuíta sira ita tamana para domingo para dar a salud assim reto domingo tempo comum ou 17º domingo do tempo comum e aloron dia 24 de julho de 2022 evangelho o infulect tebes mai tabarona hamutuklai evangelho devemos foto na fato se evangelista nessa domingo turnia São Lucas hatuir né e tempo neva Jesus amula aquela ia fatin ida hotutia niskulante ida hasalia bania nai hanoring ami hamula kanesan João Batista mos hanori niskolante sira Jesus lhe tumba sira imi hamula behang nune ami aman tulun ami hahi tanaran halo itani reino to o Miami harai kai han loro nian mai ami atu ami bele moris harai perdua Miami salan udara ami perdua vema haloat ami la bel husik ami mondu batentação Jesus dia tuntani basira imi ia karik belung ida ia kalan bot imi bakarik neuma ode hatetem bania belung fonetik pão fuan tolu mai basa hau belung ida fuinto mai usidor hau la iha liu botida atu fo han bania belung ne belehatan usi umalarang nune kita mai bok hau oda matan takameti nona hau ni wan sira ami toba hotuana hau la bel hader ato fo buat rumah bao tebes hau dihan ba imi emane la bel hader ato fo pão tan sira belun malo mai be nisi hader tan nia hakara toba hakmate tan nia si hader ato fo buat hotune be ne belun hakara no husu hau mos dihan ba imi husuba imi seisimu buka ba imi se hetanduni tuko da batan ba oda matan se nak loke ba imi basa ema hotu na be husu seisimu ema hotu na be buka se hetan ema hotu na be dero da matan oda matan se nak loke basira ema se makni uan husu pão fo fatuk ida ni uan husu karik ikan ida fo samian ida ni uan husu karik manutolon ida fo sekunar ida ne duni maski imi ema at imi hatene fo buat dia ba imi uan sira ne mos imi aman lalehan se harai que Espírito Santo basira na be husu Espírito Santo bania maluk doben sira liha magsoi maluk doben sira Jesus hanuring ita atubul maroma karasan aman e itamos pela hareho maneira ida mais profunda kata Jesus hanuring ita atubul maroma lao sana setet aman mebi tubul mos maroma anasa inan ita nene fier katolik hanuring ita atu reconhece sendo lavada ita concentra liu ba dimensão paternidade aman maromak nian paternidade maromak nian hanesan aman mas veja parte selo se ita tama klian liu tamba evangelho de hoje Jesus akara convida ita a maneira ida mais profunda maneira mais particular atu reconhece kata ne maromak ni nia atualização ne maromak ni manifestação domingo meita manifestamos maternidade maromak nian hanesan ina oração amiaman oração da nevema Jesus Cristo rasa kanurin maita ni hanurin maita atu ita hototu bodu maroma hanas ita aman ami aman holy fuan plural laos hauni aman laos ita ni aman bebe ami aman kat ita hototu mai dunisti aman ida na aman ida be fomoris maita aman ida be cria moris maita aman ida be soy moris ita ni moris ne lihusi nu an man maksoi nduni ama ainda be protege guia inspira moris ne lihusi Espírito Santo ama ne hatene ite irida na necessidade ama ne hatene ite irida na perturbação moris ne nian
Amane hatene uma hira e tribulações mundanas nem. Ni hatene e na realidade da vida. Também Jesus adora meita, a do tal itania nessa oan, no manifesta itania atitude dependência total ba ama ainda conhecer de dia itani. Teves. Maromak hatene ita dia kliu. Duki itarasi hatene itania realidade moris nania, no duki itarasi hatene mal, duki itarasi hatene itania an. Atau akhirnya na maromak husu ita ter liberdade interior e ter dependência total, mas de maromak ida na sempre providência de morisne. E a continuação do evangelho da hoje, além de Jesus anoring da tubolo maromak nasan ama, a tu su bototot husenia, mas ita lo obriga a tu ne foque das hoje ka aba, mas ita tau fiere katak. Nia ida be nasan amang ne, comparamos nessa ita sira eman. Ita eman ne be mandala varak. Jesus diantah nasan ema a. Ita si hatene fo buatiak betene oan. Itu sata ita ni aman dan be, mak aman santo, aman maromak ida be hadomi ita. Nia sei celebra morisne. Nia sei fo morisne maita. Nia sei halo completa ita necessidade de morisne ne tuir di hakara. Jesus dia imitu ko da matan sloke ba imi. Imi husu sei fo. Imi loke anba na maromak ida ne be hatene imi necessidade. Maluk sira. Wahira ita ter história, ita na kukunya larang, ita perturbações, tribulações na vema invade ita. Dalam barak ita sinas na maromak ne toba no noktia, na maromak ne haluhan ti ita, na maromak ne ses dus ita. Mas bem lá, na maromak ho ni nia presença, ho ni característica maromak ne hanesan ama ainda na vema laran lua, ina na vema na kono compaixão no tobi, se la husi kita mesa. Maromak hatene ita dia na realidade. Maromak hatene ita dia na necessidade. Maromak hatene ita dia na todan. Ni se la husi kita mesa. Tamba ni aman na bem cria, tamba ni ina na bem sempre tau na Fatima maita, nessa uan na bem de hadomi ni soi no fomores. Desejo bem mi hoto. Atu itani moris hasru toda ngoyoi ita keta la confiar. Ita keta la condoming. Ita keta la con esperança e maromak ne. Desejo bem domingo de boa vontade, domingo de procurar sempre a tua tene no altura de lembrar de vontade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.